Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 10/12. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gushinjanya mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ku wa mbere, haganiriwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe kuri uyu wa kabiri kandi isi yose yahimbaje umunsi wahariwe agateka kazina muntu, ishami rishinzwe kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi CNDH riravuga ko rikomeje kwakira ibirego by'abantu binubira ko ababo bakomeje gufungwa kandi bararangije ibihano bakatiwe. Polisi muri Kenya yo yarashe ibyuka biryana mu maso inata muri yombi abantu bagera kuri 3 mu myigaragambyo yakozwe mu mahoro yamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu murwa mukuru Nairobi no mu yindi migi. Dufite n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Isiraheli iravuga ko yashwanyuje ubwato bwinshi bw'intambara bwa Syria. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Israel Katz yavuze ko ibitero byagabwe mu ijoro byageze ku cyo byari bigamije. Yahaye gasopo kandi inyeshyamba za Kiyisilamu zahiritse Bashar al-Assad ko igihugu cye kitazapfa cyemereye abantu yise abaterabwoba guhungabanya abaturage ba Isiraheli. Yanatangaje kandi ko igisirikare cya Isiraheli kizashyiraho icyo yasobanuye nk'ahantu hacungirwa umutekano mu majyepfo ya Syria. Amaleta y'Abarabu yashinje Isiraheli kuvogera ubusugire bwa Syria. Umuryango w'abibumbye wasabye ihagarikwa ryo kugaba ibisasu kwa Isiraheli ku birindiro by'ingabo za Syria. Benjamin Netanyahu yabaye umutegetsi wa mbere wa Isiraheli ugiye mu rukiko aregwa ibyaha. Yabwiye urukiko i Tel Aviv, no kuvuga umutegetsi nyine minisitiri w'intebe, yabwiye urukiko i Tel Aviv ko ibyaha bya ruswa ashinjwa bidashinga. Abashinjacyaha bavuga ko Netanyahu yakiriye impano z'agaciro kanini yaguranye ndetse na ba nyiri ibinyamakuru kugira ngo bajye bamukoraho inkuru nziza, ariko yamaganye ibi birego avuga ko bitangaje. Yinubiye ko itangazamakuru ngo rimwanga kubera ko atagendera ku ruhande rwa politiki y'abazwi nka left wing. Abigaragambya basakuza cyane hanze y'urukiko ku mpande zombi, batandukanyijwe n'abacunga umutekano. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gushinjanya mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ku wa mbere, ahaganiriwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi nama humviswe raporo y'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni unakuriye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bintou Keita, ku kibazo cy'umutekano kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yashinje u Rwanda kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cye mu buryo butemewe n'amategeko no gukerereza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'izamuka ry'imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Tega amatwi uko yabivuze. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Sinshinja u Rwanda ku bibazo byose bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndarushinja ingabo zarwo ziri ku butaka bwacu mu buryo butemewe. Ubwicanyi bwa Kishishi, iraswa ry'inkambi y'impunzi ya Mugunga, gusahura amabuye y'agaciro yacu no kugaba ibitero ku ngabo za ONU n'iza SADC. Ndashinja rero u Rwanda kwica amategeko y'umuryango w'abibumbye. Ibyo bikorwa byose bigize icyaha. Ntabwo ari ibibazo byo kutumvikana gusa hagati y'impande zombi. Ntabwo kandi bishingiye ku gukeka, ahubwo byaranditswe ndetse biri mu byegeranyo bya ONU. Gusa u Rwanda rwo rushidikanya ku kuri kw'impuguke za ONU.
u Rwanda ruvuga ko Kongo yugarijwe n'ikibazo cy'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Yego, ibyo ni ukuri, ariko uko kuri siyo mpamvu yo kuvogera ubusugire bwacu. Kuba hari ibindi bibazo ntibisobanura ko gufasha umutwe wa M23 cyangwa kuba ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo bigomba kwemerwa. Ndabivuga mbishimangira, kuba u Rwanda rugaragaza ibibazo byacu ntibiruha uburenganzira na buke bwo kugira icyo rubikoraho. U Rwanda kandi rushimangira ko M23 yabiserukira ubwoko bukorerwa ivangura. Munyemerere mbaza ikibazo cyoroshye muri iyi nama. Ni ryari ubwicanyi, guhunga kw'abantu no guhindura imiterere y'uturere twaho bigaruriye byabaye inzira yemewe yo gusubiza ku bibazo by'amoko cyangwa imibereho? M23 nta kiharanira, ahubwo ishyira mu bikorwa gahunda yashyizweho n'u Rwanda kubera inyungu zarwo. Itsinda ry'impuguke ryarabigaragaje ko atari ukurengera ba nyamuke, ahubwo ari ukugenzura umutungo kamere no kunyeganyeza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwemeza ko ingamba rwita zo kwirinda zaba zifite inshingiro kubera bivugwa n'abayobozi ba Kongo. Ibyo ndabyamaganye. Nta jambo na rimwe ryasobanura kwica abaturage, gusahura amabuye y'agaciro cyangwa kwigarurira ubutaka bw'igihugu. Nta na kimwe cyasobanura ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa guhonyanga amategeko ya ONU. Ntimwibeshye bwana muyobozi, u Rwanda kandi ntiruzigera ruba polisi y'akarere k'ibiyaga bigari. Niba u Rwanda rushaka gusubirana ishema ryarwo nk'uruharanira amahoro, nirutangirire kukubahiriza inshingano zarwo mu masezerano ya Rwanda. Nyuma y'iminsi 34 twari tugitegereje impuguke zanyu. Zije gusa nyuma y'uko Repubulika ya Kongo n'umuhuza bakomeje kubisaba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyiteguye gukurikiza ibyagezweho mu masezerano ya Rwanda, ndetse iremeza neza ko ari iri mu murongo utanga icyizere kigana ku gukemura ikibazo mu buryo burambye. Muri iyi nzira twebwe twakomeje guhagarara ku murongo umwe wo kubahiriza ibyo dusabwa no kwiyemeza kugera ku mahoro. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni we yavuze ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo atari ikibazo cyo guhangana hagati y'u Rwanda na Kongo, ahubwo ko ari ikibazo gifite imizi n'impamvu ndende zikwiye kwigirwa hamwe no gukemurwa. Bwana Rwamucyo kandi yanenze raporo yatanzwe na Bintou Keita kuri iki kibazo, avuga ko ibogamiye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva uko asobanura umuzi w'ibibazo bya Kongo. Ndashaka kuvuga nshimitse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka 20 ihanganye n'ibi bibazo. Ibibazo by'ubuyobozi, bya politike n'umutekano byokamye iki gihugu kuva mbere yaho kiboneye ubwigenge na nyuma yaho. U Rwanda si rwo rugomba kubazwa ibyo. Intara za Kivu zaranzwe n'aya makimbirane ku mpamvu bwite zireba Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo bugomba gufata ingamba zo gukemura bubivuye imuzi igitera aya makimbirane, bugahagarika guha intwari imitwe yitwaje ibirwanisho izikoresha mu gukora ibyaha no guhagarika kuba intandaro yo guteza umutekano muke mu bihugu bihana imbibi. Ubwicanyi wavuze burimo ubwo bwakorewe Kishishe n'ahandi bwakozwe kubera intwaro leta yanyu yahaye iyo mitwe myinshi muri aka karere. Rero Kongo ifite inshingano zo kurindira umutekano abaturage bayo bose, harimo n'abanyekongo b'abatutsi batsembatsembwe kubera ubwoko bwabo, abandi bihumbi bakaba bamaze igihe mu nkambi z'impunzi ziri mu bihugu byo mu karere. Ndashaka kuvuga ko ubutaka bwa Kongo bwabaye indiri y'abahungabanya umutekano w'u Rwanda muri iyi myaka 30 ishize. Ntitwigeze duterwa n'abaturutse mu kindi gihugu duhana imbibi. Byinshi mu bitero bigabwa muri iyi myaka 30 ishize ni ibisasu biraswa hamwe n'aba FDLR binjira ku butaka bw'u Rwanda bavuye muri Kongo, bigasenya ibintu bikica n'abantu. Ese kuki Kongo ikomeje gusasira no gufasha FDLR hamwe n'iyindi mitwe bikorana? Niba ibyo mushobora kubikemura,
ntihabe abinjira ku butaka bw'u Rwanda bavuye muri Kongo, ubwo hazaba amahoro mu karere. Twizere ko ubwo ubu Kongo n'u Rwanda basinye imbanziriza amasezerano ishyiraho uburyo Kongo yitandukanya kandi igashegesha FDLR, turizera ko ibyo bizatuma bishyirwa mu bikorwa neza. Tugomba gukorana kugira ngo ibyo bigerweho. Ariko madamu muyobozi, mvuze muri make ubukana bw'ibibazo Kongo ifite n'impamvu Kongo igomba kugira ibibazo ibyayo bwite kandi ikabikemura ibivuye imuzi, ndifuza ko aka kanama kakwiha nk'icyitegererezo ko u Rwanda n'ubutaka bwarwo n'abaturage barwo bagera kuri miliyoni 14 bakurwa mu karere k'ibiyaga bigari bagatwarwa ahantu kure nko mu bihugu bya Papua New Guinea cyangwa se Fiji, kure mu nyanja ya Pacifique. Ese ibibazo bya Kongo byabaye karandi imyaka 40 byavaho? Ndibaza ko ahubwo byaba bibi kurushaho. Rero iki ntigishobora kuba ikibazo cy'u Rwanda. Kongo igomba kwirengera ibi bibazo byayo byose. Ikibazo cy'umutekano kimaze igihe, icya politike hamwe n'ikimiyoborere mibi. Hanyuma ikabikemura iganirije abaturage bayo hamwe n'abantu bose babifitemo uruhare muri Kongo, abafatanyabikorwa bafasha, yewe abaturanyi bafasha, ariko ntidushobora kugira ibi bibazo ibyacu kandi ntibigomba kubera umuzigo u Rwanda. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Turakomeza mu kanya nyuma y'akaruhuko. Ndi Prudence Ngyumva. Mu gihe kuri uyu wa kabiri isi yose yahimbaje umunsi wahariwe agateka kazina muntu, urwego rw'igihugu rushinzwe ibijyanye ni kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi CNDH, urwo rwego rero ruremeza ko rumaze kwakira imiryango irwitura irusaba kurenganura abayo baheze muri gereza kandi bararangije igihano bakatiwe. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutanga imbabazi ku bafungwa barenga 5,400, ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu akaba akomeje kuvuga ko hari abatarakizwe kuri urwo rutonde kandi barahejeje ibihano byabo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, CNDH isaba ko nabo barenganurwa maze bagasubirwa mu miryango yabo. Mugenzi wacu Jedasi Ihundimpundu yakurikiye icyo kiganiro Bujumbura adutegurira inkuru. Mu kiganiro icegera c'uburongoye umugwi w'igihugu CNDH ujejwe ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi yahaye abamenyesha makuru kuri wa kabiri, yemeje ko muri rusangi agateka kazina muntu kifashe neza mu gihugu. Ariko Professor Anna Krenzo Habonayo aremera ko hari utugorane mu bisata bimwe bimwe. Nko mu gisata c'indero avuga ko hibonekeza ibitigiri vy'umurengera, ngo aho usanga abana biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe. Abona ko ibi bihungabanya agateka k'umwana. Nzohabona yaremeza ko hari abantu usanga barahejeje umunyororo baciriwe bari mu mabohero atandukanye y'igihugu, ariko usanga batararekurwa. Twebwe turafise abantu batwituye batubarira yuko muri iryo rekugwa batagiyemwo barahejeje ibihano baciriwe. Mu bisanzwe la CNDH ivuga iti abo bantu botunganirizwa bakarikugwa. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanze ikigongwe ku bihumbi by'abanyororo. Amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagiye yerekana ko hari abantu bahejeje ibihano baciriwe ariko batigeze bashirwa ku ntonde z'abarekurwa. Vianney Ndayisaba arongoye ya Licoto, rimwe muri ayo mashyirahamwe. Nyinshi mu gihugu yagize imbabazi, mugabo twagomba kumesha yuko kitakozwe neza, harimo agahaze. Mu gihe ikiringo c'indwi zibiri umukuru w'igihugu yari yatanze kugira abanyororo barenga 5,400 babe barekuwe, harenze ko imisi irenga 10 batararekurwa bose. Mwitangazo umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yarayasohoye avuga ko hamaze gutezurirwa bababa 4,000 gusa. None nizihe mvo zatumye biteba? Nuko twasanze abanyororo bamwe baramaze kurekurwa vy'agateganyo n'amaparake, abandi nabo barekurwa n'abayobozi b'amabohero kubera bahejeje umunyororo baciriwe. Hariho abo twabuze amadosiye yabo kubera ko zitari zitondetse neza mu mabohero amwamwe. Jedasi Ihundimpundu ni Bujumbura.
polisi muri Kenya yarashe ibyuka biryana mu maso inata muri yombi abantu bagera kuri batatu mu myigaragambyo yakozwe mu mahoro yamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu murwa mukuru Nairobi. Biravugwa ko abantu benshi bakomeretse. Abantu babarirwa muri magana biganjemo abagore barimo bigaragambiriza mu mihanda bavuza amafirimbi banaririmba bati stop killing women, bisobanuye ngo hagarika kwica abagore ugenekereje mu Kinyarwanda. Imyigaragambyo yakorewe kandi no mu yindi mijyi ya Kenya. Impirimbanyi zikaba zivuga ko abagore bagera ku 150 bishwe mu mwaka ushize, abenshi biciwe mu ngo zabo. N'umwanya w'ikiramico runana. rero mu myiteguro yo kwizihiza iminsi mikuru hamwe na Chris, hagati y'impuha za Sorina zikomeje guteza amakimbirane kwa Stefano n'urunana. Umpagaze imbere ukora ikindi ute? Wagiye kwiga? None se jo sinakubwiye ko nta makayi mfite? Hanyuma ninjye makayi cyangwa mfite butiki yacuruza? Narinje kugusaba amafaranga yo kuyagura. Ariko narumenye Nyiramariza ko yewe ese munyaka amafaranga buri munsi ndayacura cyangwa nyasoroma ku giti munsi y'urugo? Mwayasabye so singuriya? Papa, nta makayi mfite. Ayo watangiranye se yagiye? Harimo yashize. Ukeneye angahe? 3. Akira sha. Genda unyure kwa Philippe yagure. Urakoze papa. Ariko uzangurira amandazi abandi bana bayarya nanjye nkumva ndayashatse. Amandazi ni ushaka sha? Yego. Ntuva kwiga unyuraho n'ubakanya kugurira. Wamaye amafaranga se nkajya kwigura kuri mama wandemezo ka yateka ryoshye cyane. Ntasoni, ngurashaka kuyagura he? Wacha ntaziwe ngo nindutiye. Kwa mama wandemezo ni uteka ryoshye cyane. Ana yanjye we, ni munyumvira ikigoryi cy'umwana ntunzahara? Niko nduti. Ujya kugura amandazi na Nadina, wabuze undi ucuruza amandazi? Nuteka ryoshye cyane kandi akunda kuyacururiza hafi y'ishuri. Cacaka ho gatekerwa mu gitebo. Nduti, uramutse uguza amandazi kwa Nadina, ibizakubaho uzabyirengera. Ariko wagiye ureka gutera abantu umutima mubi. Weke aguze kwa Nadina se nkuko abandi bana bayagura yabiki? Kwa Nadina. Ubwo rero nayo ngo umugiriye inama. Yabiki se nyine namara kumugaburira nzamushyingura wowe usigarane na Ndemezo yakubyariye. Ikibazo kiri hababaje Nyiramariza utagira abana mu gasozi. Umva nk'ibintu kuvugira mu maso y'abana. Igire ku ishuri sha nduti. Igendere amandazi ndaza kuyakugurira. Ubwo rero ngugize isoni zo gutonganira imbere y'abana. Yewe mama we. Cyese wagira ngo nigisha umwana kuko Nadina roga. Ntushaka ko abana bamenya ko Nadina ari umugome. Ariko kumukodeshereza amazu no kwamamaza ubucuruzi wamushingiye byo ntacyo bitwaye. Ariko iyo nzu horo nshinja nayiguze cyangwa nayikodesheje ayo wampaye. Stefa, mbabara ugiye ujya kuko sinshaka kubyukira kuri iryo cyano ritanantera umwaka. Ngende se nge hi hari ahantu twavuganye uri kunyohereza. Ugenda ujya kubana n'umugore wawe Nadina di muryoherwa n'inzu wamuguriye. None se Reya, Karame, twadufaranga tw'inzu ko ntushaka ndatubona. Uyu munsi se? Oya sha, uyu munsi ntabwo byakunda. Ariko ejo bundi nibaduhemba nzahita nyaguha. Ndayakeneye cyane rwose, niyo nzifashisha mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Birumvikana cyane sori, kandi humura rwose mba mbizirikana. Wowe se amakuru? Iminsi mikuru uzayirira ino cyangwa uzajya mu rugo? Ndashaka kubanza nkamenya niba Chris azaba ari ino, noneho nkamenya nanjye uko mpanga gahunda zanjye. Nusanga azajya iwabo se? Nanjye ubwo nyine nakwitahira. Ariko nsanze azaguma ino, kumva ko ntagenda ngo musigane na Rumarinkwi wonyine. Kabura icyago, cyo ni igitekerezo cyiza rwose. Uho bagiye ngo uratashye wazagaruka usanga Rumarinkwi yarakwigaranzuye. Niyo mpamvu nyine nanjye ntapfa kugenda ntabanje kumenya gahunda ye. Umubwiye se ko Rumarinkwi yabyaye afite inkumi yabyakiriye ate? Biriya nabaye ndetse kubimubwira. Iriya ni iturufi rya hose nibikiye. Nzayikoresha ari uko ngeze kuri finali kandi ngiye gutsindwa. Ihita ingarura mu mukino. Mbese ukazabimubwira ari uko ubona byanze nyine Rumarinkwi agiye kumugutwara? Nuko nabiteguye rwose. Ariko Reya, hari n'akandi kagufasha guhita umwegukana.
ugatindana inkuru nziza nk'iyo sori ni akahe nako kambwire ngira amaturufu abiri yo gutsindisha ruvuna muheto rumarimo. umva nugira amahirwe Kirisi akagusaba ko mwishimisha by'abakundana uramenye ntuzange. Uzabyemere nugira amahirwe akagutera inda umva bizaba bihuriyemo azahita avuga ati ese ndiruka kuri rumari nk'ishaka hiki mu gihe mfite umwana muto kandi unantwetiye ntiwumva se. ahubwo se ko dufitanye gahunda nimugoroba kandi nkaba ndi mu bihe byiza by'uburumbuke waza kumukuyakuya nkamwiyegereza nyine tukabikora. kereka ugize amahirwe bikamuzamo muko ubwo se koko umuhungu atabigusabye watinyuka akaba ari wowe bimwisabira muko. wese si umuntu ntafite umubiri ushyuha sori cyangwa wibwira ko hari ikiyoni gitagatifu wabona imbere y'amamera. ariko baba we urampamagara rwose kugira ngo umwana w'uruhinja. none se papa ntitware tuvuganye kuza kundebera ukamfasha gukosora umuvugo wanjye. yego nabikwemereye ariko kuko ubu utabeshye urabona kuko mari ubu nareba ko amasaha y'akazi koko yageze nakererewe akazi. ariko niba wari wamwemereye ko uraza kumukosora mu gitondo papa. nabibemereye ariko sinzi ukuntu byangendekeye rwose ndaryamira none urabona ko nakererewe. nimwihangane rwose nimugoroba ndaza kubareberamo. ubu se kuko nzagufata ryari ubundi byakabaye byiza usize ukosoye noneho nkirirwa nkufata mu mutwe. we ntabwo aka kanya byankundira rwose mwana wanjye urabizi rwose sinkwanga sinanze no kugufasha rwose hakora none rwose nakwica akazi k'abandi. naha nimugoroba basha namwe mbese mwe musubiramo murebe aho mwaryoshya kurushaho. nesekere papa ndaburisha rwakugize ate wese ntubibona ko nkujeho gusa ndabigenza nte kweri. ariko si izo mvugo usigaye uvuga nizo uzakoresha mu muvugo wawe. nyine nuko mba mvuga nk'abajama ariko nashaka kukubwira ko papa atamfashije kandi nari mwizeye. none se ko avuga ko yatinze kujya mu kazi kandi ukabona hakeye cyane urumva hari ikindi twakoretse kumutegereza. erega ikibazo nuko iminsi yanjyanye kuwufata mu mutwe bizangora ngaho ibaze ngiye imbere nkajya mbyibagirwa. niba wumva uzabibagirwa uzajya n'urupapuro ujye usoma. reka nta muntu wo kuvuga umuvuga w'usoma maze na muzari muzari wabo bamufashije guhimba indirimbo kandi yayifashe mu mutwe none ngo njye Obama ngewe ninjye wajyana ibipapuro imbere koko. ubwo rero urihangana nyine utegereze papa kuko nta kindi twakora. nta kundi byo gusa none umfashe tube dusubiramo ibi twamaze gukora wenda ko ku bw'amahirwe papa ntari buhinduremo byinshi. ariko uzi gucuruza wa mugore we uzi ko wagira ngo ni inyama z'amandazi. ntabwo ari ubucuruzi honori ayo mandazi ni nimero ya mbere pe igipondo cyo nyikora amasaha 3 amasaha 3 yose ashira ngikora igipondo gusa narangiza nkashyamo ibirungo ntumiza mu mujyi bikansanga inaho Nyarurembo kandi ubwo n'amavuta nkoresha ntabwo yarabonetse yose. Nadi bicuka urondogoro rwose humurandagura nasanga hano no kugura amandazi kwa abantu bose bagenda bavuga ngo amandazi hano araryoshye. ntabwo nshaka kuvuga ngo abantu bose bavuga ko ndashaka ko ugenda uri ubutanga buhamya w'amandazi nkora kuko afite intandukanye n'andi yose akorwa muri Nyarurembo. none se ninyagura ngasanga nta atandukanye n'ay'abandi bacuruzi Nadi. umva ntunyishure pe ntunyishure. sinkwishyure kandi mba narisatuye narishunnyeho. sinjye ubikubwiye se nuriryo ukumva rirabishye wigendere ntunyishure. nta kibazo urampa abiri ningera mu rugo nkumva arabishye ndayagarura. nushaka ntuyagarure uyarya uzambwira uti naraye numva arabishye uzagaruke ngusubize amafaranga yawe. uyafitiye icyizere nk'umuntu uzibanga ryayo rwose. rero nubwo narinje kugura amandazi ariko nyine hari n'ikindi nashaka kukubaza Nadi. nshaka kumbaza nta kibazo mbaza ndagusubiza. nyine igira hino nkubaze bukeye. ibanga se niko ngo nawe usigaye uhabwa shisha kibondo cyane pe twese abagore batwite badafite ubushobozi bwo kubona imirire myiza bariduha ngo twunganire. ariko se vuga bukeya nyamuna ntuzi ko nyine kubyasasa biba bitemewe. urumva nashaka ngo ngumeho gacyange kwihera umwana wanjye urya yikunda kubi. ngwiki ibyo se bibahonori batubwiye ko kiriya gikoma ari nk'umuti kidasangirwa umuntu ukigenerwa aba agomba kukibuka kima nta wagihayeho cyangwa kivange n'indifu urabyumva. nyine ibyo nibyo bavuga ariko ntabwo ari ko bikorwa. ubuse simaze ifu naguze n'undi muntu nawe uyifata. umva ubwo nyine abo bose bafite uko bica amategeko ariko njye ntabyo nakora. erega humura ndakugurira Nadine. ese wagize ngo ni ukuyimpa ku buntu. erewe reka wa mu mafaranga
wansabiye ubuntu amabwiriza avuga ko ari nk'umuti kandi nawe urabizi ko nta muntu usangira n'undi muti. ese ubwo wamayeho gakeya nkihera umwana na di. Yego ye ngo ifu umutwe udufaranga twinica nikize umwana wagira ubuzima bwiza ngewe ntwitagwingirire mu nda mbabarira. uko si ubuhe kuzana ibiryo nuzana amazi turarya tudakarabye kankwa. ayiwe harya nayo arakenewe. kerere karame zana amazi aho dukarabe. ese ko mbona nawe wijugunya nk'udafite imbaraga wabaye iki? ahantu nahinze uyu munsi si ahantu h'i Rwanda. amazi ngaya ndayazanye ariko twashakaga ko mubanza kutwumvira umuvugo twakora. hoshi mugende kuvuga ibyo muvuga hirya abantu turataka umunaniro namwe ngo muzanye imivugo. none se ubundi kuri kutwirukana niwe dushaka kari papa ugomba kudukosorera. papa wanyu wese yiriwe yicaye ahangaha buriya yicaye kuriya atari umunaniro mujyane ibyo bitakaragasi byanyu hirya. kankwa bareke nubwo niwe ariko bareke babuzane tubumve kankwa. babimbwiye nimugoroba ndabarangarana mu gitondo mbyuka rwose nakiriwe sinabafasha ntabwo rero nakongera rwose kubabeshya bwa gatatu. ngaho nibavuga ibyo bavuga da ariko bagire vuba twirire turyame ntabwo turara twicariye imivugo si inka twicariye. tangira uvuge oba numva ko mama aguhaye akanya gato. umuvugo reka nkurate wowe ibidukikije bidutatse wowe wahaye umwuka mwiza abantu bahumeka ukabaha n'ubukungu bwiza bwinshi butagira uwo buheza. sinkubeshye nge mbona uri ingobyi ihetse ikiremwamuntu nako si ikiremwamuntu gusa niwe nyina w'urusobe rw'ibinyabuzima byose. hagarara utararenga aho ngaho oba hagarara rwose. umuvugo ni mwiza urimo amagambo meza ariko ntabwo utangira nk'abahanzi rwose. ubwo twatangira gute kugira atangira arushaho kuryoha se papa? mbese ashobora nko gutangira wenda avuga ati muhigame mbahige umuhizi naje iryo bama igihe hamwe mwene muzi muri we nganzo rondo umwami sindi umwana nimitswe n'inganzo yanjye ingarise zirebera. bararenze cyane siwumva se. mbese urumva utangiye utyo abantu barakangarana. n'uwari kuza kuguhiga agahita akura make karenye mbese acyumva uvuze gutyo. ikindi kandi ukibuka kuvuga uko muri iyo nganzo ukavuga ko uri umuhungu w'abashombe hano Mariya Vianney Vizo Veni umuhanzi w'icyamamare Papa Kirere na Obama. andi makuru se hariya kwa Atanazi muraturusha iki? yewe nta kidasanzwe pe gusa twe twatangiye kwitegura iminsi mikuru niba mutaratangira ubwo nicyo tubarusha. ko mwayitangiye karera? noneho wowe nturatangira kuyitegura. wapi gusa ubanza ari uko n'ubusanzwe ntakunda kuyizihiza cyane. noneho ngo utumire kuri Noheli uzaze dusangire cyangwa ntuzaba uri n'uzaba waratashye. shasi ndabimenya niba nzaba ndi inaha cyangwa naragiye mu rugo nzabimenya mu minsi iri imbere uretse ko mfite n'ibintu byinshi byo gukora banza niyo naba ndi ino byangora kwitabira ubutumire bw'uwo ari we wese. cyangwa ufite gahunda yo gusohokana na mama Lopez? mama Lopez ninde? umwe w'umuhanzi witwa Jennifer se? niganiriraga da nashakaga kukubaza niba ufitanye gahunda na sheri wawe Anyesi none uri kwanga ko bimbwira. mu by'ukuri nta gahunda ijyanye n'iminsi mikuru ndafata ninyigira nzakubwira. amashuka rero ngaya ndayarangije hasigaye kuyasasa. urakoze cyane rwose uyu musada umpaye unyishyuje amafaranga sinabona icyo nakwishyura. washatse kunyishyura ntiwabura icyo nyishyura kiri. ntayo nabona. none se bari amashuka umaze kunterera uko angana ishuka nushaka uyibarire 2 ukube n'inshuro zose umaze kunterera maze wumve yuko ayo mafaranga atagera kuri miliyoni. none se ubwishyu bwose ni amafaranga? nakwishyura iki kindi se kitari amafaranga reya? ubu se wenda nk'urugero umbwiye uti uyu munsi ntutahe aya mashuka umaze gutera uyasase uyararemo hari igihembo cya ruticyo tukararana hano iwanjye se? hari icyo bigutwaye se kiri cyangwa naba nisumbu kurusha sindi ku rwego rwo kukuraza. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runanane nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ushobora kongera gusanga kuri bbc-gahuza.com byari biwowe na Jacques Nitegeka Gini Prudence Ngiyo bakoze guhitamo umugoro wawe na bbc-gahuza miryango uraraharyana na hejo.